We need the presence of God. That God should lead us. Every crooked way, that Lord should make them straight tonight. And every valley, that Lord should level them tonight. And every mountain, that Lord should demolish them tonight. Let's pray and talk to the Lord. Without the presence of God, we can do nothing. Therefore, let's pray. God, we need your presence. All over the camp, all over the crusade ground, the Alpha location, presence of God. All other location, presence of God. Among the chorister, presence of God. Among the electronic, presence of God. At the altar, presence of God. Among the security men, presence of God. Among the ushers, presence of God. Among the participants and invitees, presence of God. Among the dignitaries, presence of God. Let's pray and talk to the Lord. The Lord says he will lead us. He will lead the blind. Let's pray and talk to the Lord. Father, I need your presence. Personally pray and tell the Lord, I need your presence tonight. Let your presence be felt in my life. Let your presence be felt in my heart. Let your presence be felt in my conscience. Let your presence be felt in every part of your body. And the Lord will do it. In Jesus' name we pray. In Jeremiah chapter 1, verse 10. Jeremiah chapter 1, verse 10. The Bible tells us, see, of these days set thee over the nation, international. And that is our pastor, our father in the Lord. And over the kingdoms, to root out, and to pull down, and to destroy, and to throw down, and to build, and to plant. Tonight, the Lord will use our pastor to pull down everything that is contrary in this congregation. In the name of Jesus, let's pray for our pastor. Greater anointing, greater power, bulldozer anointing, everything that ought to be pulled down, the Lord using to pull down. Everything that ought to be destroyed. Power of sin in the sinners. Power in the power of sin, disobedience in the backsliders. All the works of devils in those who are sick, those who are blind, those who are lame, those who are hypertensive, those who are diabetics, those who have cancer, those who have tuberculosis, those that cannot walk, those that have kidney problems, all over the globe. Let's pray. The purpose of God to have appointed and chosen our pastor as an international pastor, an evangelist and apostle. Let it be fulfilled tonight across the globe. Let's pray and tell the Lord. Tell the Lord, anointing and more power, more anointing, more grace. Every works of Satan, every manipulation for kingdom of darkness, every tears on the heart of people and on the faces of people, the Lord will wipe them off tonight. The Lord will do it. Let's pray and talk to the Lord. Let's pray and talk to the Lord. For in Jesus' name we pray. Let's pray for our choristers tonight. Let's pray for our ushers, our ministers at different points, and all the session ahead. The Lord will give them special gift for productivity and for performance and for usefulness and diligence. Let's pray and talk to the Lord. Special gift. Make our choristers their tongue flames of fire. Flames of fire. Let there be special gift upon them. All our ministers, all our ushers, all our security men, all our counselors, as many that are involved in the work of God tonight. Holy Ghost, special anointing. Holy Ghost, diligence. Holy Ghost, power. Holy Ghost, leading. Holy Ghost, instruction. Pray and talk to the, pray and tell the Lord that God,
No any vessel will be a useless vessel. No any vessel will be a noisy vessel. But we shall be vessels that carry grace, that carry anointing, that carry power, that carry possibility, that walk under the influence of the Spirit. Let's pray and talk to the Lord. And the Lord will do it tonight. In Jesus' name we pray. In Matthew chapter 22, Matthew chapter 22, we look at verse 10. Matthew chapter 22, verse 10. In verse 10, the Bible tells us in verse 10 that so those servants went out into the highway and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. Tonight, the Lord will furnish the Addis Alpha location with multitude in the name of Jesus. And every other location, let's stay and talk to the Lord. As many that we are invited, Holy Ghost release them. Holy Ghost remind them. Let's try and talk to the Lord. Anywhere they are, Father, let them be here tonight. Holy Ghost, bring them here tonight. None of them will miss out. As many that had our publicity through the mass media, through the rally publicity, through handset, through handbills, let's pray and tell the Lord, this occasion, the crusade, will be garnishly furnished with people of God that will come and serve God. And worship God, pray and talk to the Lord. Release them. Holy Ghost, release them, loose them. Our God have a need of them. Jesus have a need of them. You want to save them. You want to redeem them. You want to heal them. You want to deliver them. Let's pray. Those that are still in the village, Holy Ghost, bring them in the name of Jesus. As many that have forgotten, Holy Ghost, bring them. Mau be gbogbo ne kplo va Mau be nusen ne kplo be mio kata mia no apeto la penkume fisia tepeya afisia fila amone boha le Yesu ben komme mi dogbedale. We are going to pray mia ga dogbeda for the needs of the people. de amo pe hiaota. Everybody knows. The Bible says in Matthew chapter 7 verse 7. He said, Mateo ta mandre pipia mandrebe bia di povoa afisi afine lela bia nu mau God, I need healing. mau me hia doyoyo le zayame Those that need salvation. ameyo hia dede popoa na wo dede popo demo na nya fonu na petola blobe apeto de ga nous vont apeto na be nous vont la na pofovo cho ape nous vont me e kokuchio kata ne gba le otroya wenye kokuchi gbala kokuchio kata minamia glena mia to o de la Yesu kokuchi de siade nous vombe kokuchi nous vombe nous sembe kokuchi nous vombe dirudu pe kokuchi esayamea Yesu ngeolo ba kokuchi yao nabe kosokoso na chole otroya mia fonu na petola wonu mio na mi otroya ofo ameyo le vume gbona kasiwolo vunkuna nku gbagba no kasiwo kasi bafao nabe wazo meyo ade chuno metemfo na nyowa mau kasi wa badeo kasi kono kasi amesia me God is in our midst tonight. Mau le mia chichi na otroya le mia domelo gbogbo kokko le mia dome mina mia fonu na petola bloba peto kasimlo
Ne majo le tepeya balei melevao. Apeto de bubu nye khose nous la. Oh. Fofo donye yaunchina amenu vela mawe anu kata of sickness tonight. Remove their tire of incapacitated tonight. ala de dolele obda Of lameness tonight. Remove Mi their hi- tire mi of hiya pe reproach and shame tonight. epe nu se ike gbana kokuchiwo epe kokuti epe nu se ike de na dolele oda na mia fonu na petola Every God I depend upon, meet me at the point of my need. Plant miracle for me. Give me oh miracle wanukunu na nyekale sayame wanukunu namla o mehia wanukunu mehia wa me dogbeda de mia pe juplola ota ple fiao ple chiduduata so that there shall be peace and they will rule. ebe nu ti fafa wanu anyi We are going to pray. nya dogbeda Plant na mau fears in our leaders. be ye pe vovo To the Lord. ne no mia pe plolao juplo fon Our political mau leaders, ne tato Father, plant your fear dogbeda in de their heart. otala Father, mawe teach them. favovon de chimenao mau chovovon de chimenao And they shall be saved. Ayo, Father, wak save po them dede. from confusion. apetone Father, de wo save them from satanic cho manipulation. abonsampe Father, give them wisdom. ame Father, give them amosambe knowledge. bebleo Father, me give them understanding. apeto Help them that they shall be productive. Things they need to know, Father, teach them. apeto fiawo nu As you gave Solomon apeto wisdom and tamona knowledge, Father, nabale give them ne wisdom. nanunya plesi jeje salomo la na o hanunya lo eye wakplo juale nu ti fafa me yesu enye nu ti fafa fia ta demo nyaga dogbeda be yesu nto never dolie be nu ti fafa kode najedia kode Togo Hallelujah. Hallelujah. You are God. You are not just people. You are not just large. You are a great God. You are God. You are God. You are God. You are not just big, oh. You are not just large, oh. You are a great God. Oh, you are God. You are God. You are not just big, You are not just large. Oh. You are not just large, oh. You are a great God. Oh, you are God. You are God. You are not just big, oh. You are not just large, oh.
You are great. You are a great God. You are big, oh. You go. Big, you are large. You are great. You are a great God. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. Oh yeah, you are good and your mercy is forever. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. Oh, you are good and your mercy is forever. 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 I've got joy, 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 joy overflow in my life. I've got joy, 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 joy overflow in my life. Your love has taken over me. Father, I depend on you. I have confidence in you. Gbedegbe hame We are blessed in yayirata. Jesus' name. Wo yira mi le This is Yesu day pem kome. 3, and today Egbe expect
triple blessing. enye nkeke ton lia eye la xɔ yayra How about akpatɔ Triple Oyade blessing ma for us all in Jesus' yayra name. akpatɔ le The Yesu mighty be power of ŋkɔme our God will work Mawu be wonders in nusẽ our gã life, and all awɔ that nu have nyuiwo been impossible le míaƒe will agbewo be me made possible, eye and there will be mateŋuiwo blessing, katã victory, anɔ bɔbɔe triumph ɖe for us all eye in Jesus' dziɖuɖu name. asu mía si Amen. le Yesu be As we ŋkɔme remain standing, let's pray together. mía adogbe Heavenly ɖa Father, we give you glory, we dziƒo give you fofo praise. míeda kpe na We wo worship míetsɔ and nu adore kɔkɔe you na for wo you've been helping míesubɔ us in wo this program. míekafu wo le ɖoɖo Thank ya you me for leading and guiding and directing akpe us. Thank you, Lord, for ɖale the yine le fine mía weather kplɔm since Thursday. Thank you, Lord, for your servant you have been using to akpe pour na wo your ɖe blessings dɔla upon yi us. ke ne le Thank zazam you for ta your demonstrator akpe of na your wo ɖe power wo of nusẽ yi all ke ne ɖe ɖe possibility. go The great blessing you have bestowed yayra upon us. gãgãwo We thank you le for the ɖɔli kɔ souls ɖe you mía have dzi saved. míeda Thank you for kpe na all wo the ɖe people luʋɔ you yiwo have kpɔ ɖeɖe delivered. All glory be míeda unto you kpe na in wo Jesus' le name. Yesu ƒe ŋkɔme We're here before you again tonight, Míegava pleading that zã you yame visit us in a be na wonderful way. asra mi And give kpɔ us lo. all triple blessings in aƒetɔ Jesus' yayra name. akpatɔ ne su mía si le Yesu be Magnify ŋkɔme yourself. de ɖokuiwo Demonstrate your fia power. de wo nusẽ Here ne in the go Alpha location, online in all le locations, afi sia in afi all la the places where mafi your sia children afi are connected. dukɔwo we le pray you aviwo will le la stretch for your mighty hand, aƒetɔ touch wo everyone, nusẽ ne bless every ɖiɖi soul, ne baka glorify sia me your sia name, me Lord, yra in me sia me Jesus' ŋkɔ name. ŋkɔ kɔkɔe la ŋuti le Thank Yesu you, be Lord, for the ŋkɔme answer. akpe na wo ɖe In ɖo ŋuti la Jesus' mighty ta name le we Yesu pray. ƒe ŋkɔ sesea me mi do gbe ɖa A le bigger global amen gã ɖe lo amen sesẽ aɖe. Let's remain standing as we sing from page 3 of our program sheet. Page 3. We are singing Christ Jesus are the power. Christ Jesus are the power to forgive, the power to quicken whom he will and make the sinner live. Christ Jesus are the power to renew, the power to cleanse your heart from sin and make you wholly true. Christ Jesus are the power forevermore to keep. Oh, none can pluck you from his hand or rob him of his sheep. Christ Jesus are the power to console, the power to carry all your care. On him your burdens roll. Christ Jesus are the power to wipe the tear away. Oh, place in him your confidence and trust him and obey. Christ Jesus has the power to destroy, the power to bruise your enemy who will your soul annoy. Christ Jesus has the power when on your dying bed to give your soul the victory, the power to raise the dead. Christ Jesus has the power. Oh, tell you far and near. Oh, bring to him your guilty heart and grace shall vanish fear. Christ Jesus has the power of God in which. Christ Jesus has the power my heart surrender you. Christ Jesus has the power, I trust him evermore. Christ Jesus has the power, I worship and adore.
Christ Jesus has a blood, the power to renew. God has to cleanse your hearts from sin and make you holy. Christ Jesus has a blood, forevermore to keep. Oh, none can flow before His head or robbing of the sheep. Christ Jesus has a blood, the power of God lives. Christ Jesus has the blood, my heart surrenders. Christ Jesus has the blood, I trust Him evermore. Christ Jesus has the blood, I worship and adore. Chidulao le Dutoƒo Mawu nya kaka yamela. Amen. Miokata miawe zonlo. Mawu dzra nu tɔxia ɖe ɖi na mia dometɔ ɖe sia ɖe hala xɔtɔ wa le Yesu be ŋkɔ me. Mia ase gbeƒã ɖeɖe ɖewo. Miedzi ha bubume ɖewo le mia dome. Yo miedzi la aɖe fia be mia ada akpe na wo elabe wo katã wole teƒe ya le mia dome. Be sɔdza gã lasidi Mawu ne yra wo lo wezɔn. Zakari ha sɔdza gã yo le mia dome awe wa. Efia Gabriel. Amen. Miagatem afuasi pe u nenelo. Miabe pasteur gan ele mia dome. Ele mia dzra, ele dzadzram do na mi. Miakata miado ezonelo. Viwo le mokpom na EÚEGBE. Amen. Eye miabe pasteur sro ha gas wezolo. Miakata Maula yirami. Isaiah majo abale inelevao. Ne matese na globe. Ne majo ayafe me asigbalo o gbelela le radio agome le ayafa la di gbelela benade ye majo asigbalo o. Miakafu Yehowa. Miakafu kple ekpewo. Miakafu kple evuwo. Miakafu kple kasankuwo. Kple nusi anu ke me agbelela ne kafu Yehowa.
Others say they know for sure this love you cannot feel, but I know He's real within my soul. For one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for the longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and no time and age is wrong. Jesus is still the answer, is the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always there to make you whole. Some men pretend the things of this world have brought them peace of mind, but with the dawn of each new day, you choose to try to find, not until they meet the Prince of Peace can they ever hope to find relief. For Jesus is still the answer for a world that's seeking for peace. Jesus is still the answer, and no time and age is wrong. Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always there to make you whole. I know Jesus is still the answer. He's always there to make you whole. I know Jesus is still the answer. He's always there to make you whole. Make you I heard a great voice above heaven saying, Behold, the Son of Man, God is with men. He shall dwell within them, and Almighty God will be with them. He shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more pain, neither sorrow nor crying, and no more pain. The melodies of all things new. He said to you, let me show My name is Dr. Sunday, and I'm a medical. Can you wanna get well? Tell him what you want. Call him up and tell him what you want. Call him up, tell him what you want. Call him up, tell him what you want. Call him up,
tell him what you want. Call him up, Tell him all about your problems. call him up. He never sleep, he never lazy. Call him up. His flight is never busy. Call him up and tell him what you want. Call him now. I've heard you're the miracle worker. Oh Lord, you know I believe. Seems like the end of the road. I'm desperate, come rescue me. So I'll drink of the living water, yeah, you will restore. And I'll reach out to touch your garment. Come and make me whole. It is well with me. It is well with me. Oh, my soul is sing. It is well with me. It is well with me. It is well with me. Oh, my soul will sing. It is well with me. It is well with me. It is well with me. Oh, my soul will sing. In your presence, my questions are silenced. You're the word that speaks to my heart. You're the rock of my salvation. I'll be still and know you are God. So I'll think of the living, but yeah, you will restore. You will restore. And I'll reach out to touch your garment. Come and make me whole. It is well with me. It is well with me. Oh, my soul.
In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come, we're gathered together to lift up your name, to call on our Savior, fall on your grace. Hear the joyful sound of our offering as your saints bow down, as your people sing. We will rise with you, lifted on your wings, and the world will see that our God saves. Our God saves. There is hope in your name. Morning turns to songs of praise. Our God saves. Our God saves. Yeah. Oh, yeah. Our God saves. Oh, hear the joyful sound of our offering as your saints bow down, as your people sing. We will rise with you, lifted on your wings, and the world will see that. Yes, the world will see that our God saves. Our God saves. There is hope in your name. Morning turns to songs of praise. Our God saves. Our God saves. So sing it out. Our God saves. Our God saves. Woo! Yeah. Oh yeah. Let's applaud the Lord. Let's do that. Put our hands together. Hear the joyful sound. Hear the joyful sound. Yeah, let's make a joyful sound. Oh Lord, hear the joyful sound of our offering. Joy. Joy to the world, the Lord is come. Suchiat, Suchiat. Amen. Joy, you know that song? Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Oh, let every heart prepare him room. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Na va e na didechi e wa kpo me va la gbesi agbeme akpe no elabena mi khodontia le Yesu pen comme mi dogbe dale mawu ne yira mi miatem anwanyi miatem aho anwanyi eye esi mi va le apeto apen comme eye kakade di ale miame mi kade mawu penu senchi apeto ale fiesi ya asra okola pe ame. Après toi, à Cassincho le tepenele.
eye awɔ nuga enuga nukunu le agbesi agbeme le Yesu ƒe ŋkɔme. Mie le todzi eye mie le dodo ya wɔm le nu ka ŋuti o le nuteto katã ƒe Mawu ŋusẽ le esi. Mawu nutete le esi bena wòaɖe ame, nutete le esi bena wòakɔ ame ŋuti, nutete le esi bena wòayɔ dɔ eye wòatrɔ agbe sia agbe, nutete le Mawu si bena wòatrɔ enu xoxo yiwo katã le agbe mea, wòatrɔ wo ale gbegbe bena ame yiwo kpɔ tsɔ yi ke va yia, ne wokpɔ tsɔ yi ke gbɔna, womagate ma dze si wo, elabena Mawu ƒe ŋusẽ ka agbe wo ŋuti le fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔme. Le fiasi ya nye le nu ƒom tso nukunu Yesu ƒe nublanuikpɔkpɔ ƒe nukunuwo ƒe nutete nukunutɔwo yi ke le Yesu ƒe nublanuikpɔkpɔ me. Miakpɔ Mateo tasieke kpukpui blavevɔ andre ke esi Yesu dzo yina nuku agbàtɔ evide aƒea me la, nuku agbàtɔ va Yesu gbɔ eye Yesu gblɔ na bena miexɔ se bena matem awɔ esia ma hã eye wogblɔ ne bena aƒetɔ le nya ɖe biam wò lo ebe kuxi ma yi ke le dziwoa eva dziwo eye Yesu ya ele bɔbɔe ɖe ne bena wòakasi ŋuti wo eye wòaɖe dɔlélewo katã kuxiwo katã dɔlélewo katã yiwo katã le agbe yiwo katã le fu wɔm woa Yesu aɖewo katã gba le agbe me eye nublanuikpɔkpɔ ƒe Mawua akasi ŋuti wo. Ele biawo se bena ɖe miexɔe sea be enye Mawuvi be nye Kristo be nye ɖela la be nye yi ke nye aƒetɔ la ɖe miexɔe se be nye yi ke nye wò dɔwɔla kple wò ɖela ɖe ne xɔe se be matem awɔ esia eye wogblɔ be aƒetɔ eye wogblɔ be aƒetɔ na Yesua ema ye koe he kuxia ƒe nuwu va zi ɖeka ema ye de kuxia tso zi ɖeka wobe aƒetɔ meka ɖe dzi be natemi bena nade kuxi nade nuvo nyewo katã ɖa aƒetɔ menye be natemi atem atrɔ agbenye eye nade gbɔdzɔgbɔdzɔ ɖa le agbenye me eye nanam nusẽ bena mayi eye manɔ agbe yeye aƒetɔ menye be natemi menye be lele wɔ ge eye natsɔ gbɔgbɔvɔ ƒe nusẽ yiwo katã le agbo me wole wɔ fum wo wole nyama o Yesu le bia be ɖe mate ma nyawo ɖa eye ne le gblɔ be aƒetɔ latem awɔ ne le gblɔ nenema awɔ dɔ le agbo me le fiasi ya Mawu ƒe nukunu ƒe nusẽa mado kpoe le agbo me eye le kpukpui blavevɔ asiekelia me tete Yesu de asi woƒe nukuwo nu gblɔ bena Yesu kasi nuku agbɔ ŋuti le fiasi ya Yesu kasi afɔ kplibɔ mawa kasi wo ŋuti le fiasi ya eye nuto sia nuto alo teƒe sia teƒe yi ke adika le ŋutilãwo me ele dziwoa akasi ŋuti wo eye wòaɖe vevesese adzo enu yiwo katã sem ne le lãwo me eye teteɖanyi yiwo katã le agbo mea Yesu alɔ wo katã dzoe eye nu yiwo katã wɔe be agbewoa meli ke tututu eye agbewoa ele ʋã ele nyama nu le nyama agbewoa Yesu ele yɔ wo bena naxɔe dzi si eye le kpukpui blatɔ egblɔ be eye woƒe nukuwo ʋu eye wo nukuwo aʋu eye wo afɔwo ŋusẽ age ɖe wo me eye wo dzi agbe aɖoe me eye matemi yi ke le agbe mea le fiasi ya matemi ma azu ɖaseɖiɖi. Míele kpɔ Yesu Kristo ƒe nublanuikpɔkpɔ ƒe nukunu ƒe nutetewo nukunu ƒe nutete yi ko le Kristo Yesu ƒe nublanuikpɔkpɔ me Yesu ye nye eya ma ke etsɔ yi va yi egbe sɔ yi ɖe mavɔmavɔ me eye yeƒe nublanuikpɔkpɔ yeƒe dɔmetɔtrɔ ekpɔtɔ li nenema eye metrɔ o yeƒe nusẽ yeƒe lɔlɔ yeƒe dɔmetɔtrɔ wo katã nu yiwo katã nye Kristo Yesu ƒe dzena wokpɔtɔ le nenema tututu etsɔ yi va yi egbe sɔ yi ɖe mavɔmavɔ me eye esi ne le to dzi ne le se ma aƒetɔa ƒe nublanuikpɔkpɔ
nublanikpɔkpɔ adegbɔ yeƒe dɔmetɔtɔ adogo le teƒe ma yeƒe ɖeɖekpɔkpɔ adogbɔ le afi ma yi ke ne le eye agbe yeye agbe mabɔ asɔ asiwo le teƒe yi ke ne le eye wo nukunu dɔyɔyɔ ƒe nukunu gaɖeɖe ƒe nukunua asɔ asiwo fifi la le zã fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔme eye woƒe nukuwo ʋu aʋu wo nukuwo na wo. The miraculous possibilities in the mercy nukunu ƒe nutete yiwo le Kristo Yesu ƒe nublanuikpɔkpɔ me enutɔwo ye mi la kpɔ enutɔ mi la kpɔ enugbãtɔa yenye yeƒe nublanuikpɔkpɔ yi ke dzi ɖe dzi hena dɔnɔwo ƒe hayahaya yeƒe nublanuikpɔkpɔ yi ke dzi ɖe dzi hena dɔnɔwo ƒe hayahaya eye evelia yenye yeƒe nublanuikpɔkpɔ yi ke ŋuti miade nugble le hena katutu na aboyomewo eɖe kuku le miata yenye ame yi ke ele pokoko avulela ele le avu ele do gbe ɖa le fofo dziƒoʋĩtɔa ƒe ŋkume eye Mawu ƒe nubla ele afi ma le tawo eye Yesu ne do gbe ɖa ele bia ne do gbe ɖa atsekpakpa su na esi tɔtete su na esi eye ele gblɔ be fofo ame mata ye meku ɖoe ye ele bia nye kua ƒe vi ɖe nye vɔsa yi ke mewɔa ƒe vi ɖe biam wole nye tsitretsitsi ƒe vi ɖe biam wole ame mata ye meku ɖo ele bia ɖeɖekpɔkpɔ la ele bia lãmesẽ ye ele bia bena ɖe yeagatrɔ agbugbɔ ɖo tele Kristo tɔ ƒe agbea me ele bia bena ɖe yeƒe agbe ne zu yeye eye esi wòku le tawo ta esi wòle pokoko le tawo ta ele fofo la ƒe nuɖusi me ema ŋuti yeƒe nublanuikpɔkpɔ ade gbɔ le teƒe yi ke ne le teƒe etɔ̃lia yenye yeƒe nublanuikpɔkpɔ gbogbo tɔwo hena luʋɔwo katã ƒe gbugbɔwɔ yeye yeƒe nublanuikpɔkpɔ geɖe hena luʋɔwo katã ƒe gbugbɔwɔ yeye aƒetɔ agbugbɔwɔ yeye le fiasi ya agbugbɔwɔ yeye agbugbɔ aɖo te eye enu yiwo katã dze bena sɔ asiwo le gbɔgbɔme ƒe agbewɔamea atrɔ tsɔ katã nɔ fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔme enugbãtɔa yenye yeƒe nublanuikpɔkpɔ yi ke dzi ɖe dzi hena dɔnɔwo ƒe hayahaya. Medi be nakpɔ naɖe le teƒe ya ne Bibla mele asi o Nehemia ta 9 kpukpui 9 yeƒe nublanuikpɔkpɔ yi ke dzi ɖe dzia aƒetɔa ƒe nublanuikpɔkpɔ ebe Mawu ye menye eye nyemetrɔ o eye yeƒe nublanuikpɔkpɔ edzi ɖe dzi na amewo le eyiyi ma me eye egbegbe kea nenema ke yeƒe nublanuikpɔkpɔ ele dzi ɖe dzi na amegbetɔwo eye le eyiyi ma me yi ke wowɔe le blemaŋkekewo mea agatu kawo tsã egbe eye megble wo ɖi le gbea dzi o megble wo ɖi le gbea dzi o megble wo ɖe gbea dzi le wo nublanuikpɔkpɔ gã la ta alilikpo dodo la medzo le wo gbɔ le nukeke me o be wòakplɔ wo ato mɔ dzi eye dzo babla la megbe kekle na wo o le kpekpe blave ena wo gbɔgbɔ nyui la wo ne wòafia nu wo le yeƒe nublanuikpɔkpɔ yi ke dzi ɖe dzi yeƒe nublanuikpɔkpɔ gbogboa nu ebe mete wo ena wo gbɔgbɔ nyui la wo ne wòfia nu wo mete wo mana le woƒe nume o woƒe nu o eye esi tsikɔ wuwo la enati wo ƒebla ne sɔŋ ne nyiwo le gbea dzi eye naɖeke mehiã wo o woƒe avɔwo medo xoxo o woƒe esiwo do ɣli le xaxa me esiwo do ɣli eye le wo xaxa ƒe eyiyi me ne le do ɣli yɔ aƒetɔa eye ne fa vi na aƒetɔa eye ne gblɔ be o aƒetɔ xɔ nam eye ne do ɣli xɔ name ƒe ɣli ne le do ɣli ma aƒetɔa le yeƒe nublanuikpɔkpɔ gbogbo la nua atɔ na wo.
ase wo gbetotoda le dziƒo kpɔsia le yeƒe nublanui kpɔkpɔ gã la nu enawo de la yi ke ɖewo tso woƒe futɔwo si me eye yeƒe aƒetɔa ƒe nublanuikpɔkpɔ gã la aɖewo atsɔe ke wo eye aɖe nu vɔ ƒe kama yi ke bla woa nu vɔ ƒe kama yi ke bla wo da ɖea egbea tsɔtsɔke vovokpɔkpɔ xɔxɔ pli kpakple ɖeɖekpɔkpɔ xɔxɔ tso aƒetɔa gbɔ medi be nakpɔ Mateo ta blave eye maxle kpukpui blave Mateo ta blave kpukpui Platon egblɔ be kpɔɖa ame eve wonɔ anyi eye kpɔɖa nuku agbãtɔ eve wo bɔbɔ nɔ mɔto esi wose bena Yesu le wo ŋuti tom yina Yesu to ŋuti va yina wotsɔ gbɔgbɔ kɔkɔ kple ŋusẽ ke si na Yesu eye edza hele nu nyuie wɔm eye wole ka tum ame yiwo dzi abosam ɖu Yesu eto axawo dzi va yina fiasia mebe Yesu ema to axawo dzi va yina pipi la eye aƒetɔa atsɔ dɔlélewo katã matemi yiwo katã le agbome Yesu zɔ va yina eye wogblɔ na mi bena wodo ɣli gblɔ bena David vi la gbɔ mia nublanui menyi bena míedze ye o lo menyi be le míaƒe dɔnyui wɔ ŋuti o menyi be míaƒe enu kesinonuwo ye o megaƒo nu tso wò dɔmenyonyo ŋuti o ebe kpɔ nublanui nam megaƒo nu tso wò subɔsubɔ wò tsɔ sɔleme dede ŋuti o ebe kpɔ nublanui na mi wò David vi la mina miakpɔ kpukpui Platon ƒe ɖekelia le kpukpui Platon ƒe ɖekelia eye ameha la blu ɖe wo ta elabena woasi ɖoɖoe ke woawo la gado ɣli ɖe dzi gblɔ bena ame yiwo matem akpe ɖe wo ŋuti o ame siwo matem awɔ nukunua le woaƒe agbe me oa ame mawo va le gblɔ na nuku agbãtɔ be misi ɖoɖoe Satana mato nɔ be si ɖoɖoe o Satana ma miagla na wo Satana yiwo me dzelawo ma mianu na wo eye futɔ yiwo le ŋutsiwo le agbenɔ le ŋutsiwo abena xɔlɔwo enea woma mianu na wo nyenya nye nɔ enu wɔm wonɔ nu wɔm be abe xɔlɔwo ene nenyi be ne le bia na ɖe eye mesɔ asi o eye ne kpɔ keke ale gbegbe eye megatsi be yeagawɔ nua le go bubu ɖeke me be o kpɔ siɖoɖoe kpɔ megatsi dzi o gɔ hã ne anatema xɔ na ɖe le amea gbɔ tsa mele ŋku lé le amea ŋuti o vɔa ame yawo mezi ɖoɖoe o kaka va na si me woƒe nukunua va ɖo wotsa ma si ɖoɖoe o eye womezi ɖoɖoe o kaka va na si me aƒetɔa ƒe ŋusẽ eka wo ŋuti wotsa ma si ɖoɖoe o abosam ma mianu na wo le gbedodoɖaƒe yi o gblɔ be amen mebe mayi ava yi do alɔ le gbedodoɖaƒe eyiyi o eye eyi si me Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ Mawu ƒe dɔmenyonyo Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ Mawu ƒe dɔyɔyɔ egbɔ etso dziƒo ɖi gbɔna na woa naɖeke ma miawo nuwo le Yesu ƒe ŋkɔ me eye ale wogado ɣli aɖe dzi ke wogado ɣli ɖe dzi ke be kpɔ nublanui na mi kpɔ mia nublanui wo David vi la mina miakpɔ kpukpui Platon ƒe ve wogblɔ na mi le kpukpui Platon ƒe vea me eye Yesu tɔ ɖe tsitre eye wòyɔ wo vɛ eye wowɔ nka Yesu yɔ wo ne Yesu yɔ wa ɖe natoa mebe ɖe ne Yesu yɔ wa natɔ mahã yo azɔ leke ye Yesu yɔ le miayɔm egbe o mikpɔ ame bubu me ma yi ke le teƒe ma ame gã ma yi ke le teƒe ma mikpɔ ame kɔkɔ yi ke le teƒe kɔkɔtɔ eye ele di be nyɔnu ya alo ŋutsu ya ele yɔe eye ame kpekpe ya matem etsitre eye wòtsitre matem atsitre ayi egba gblɔ be meva vɔ va edo ame ɖe bena ɖe yi ne la va gblɔ na ŋutsu ya
alo nyɔnu ya bena be enye popo me ya leke me le yɔm me le nyɔnu ma yɔm me le nutsu ma yɔm eye ame dɔdoa ela va yi ɖo ela gblɔ be aƒetɔ ebe amegã ebe popo me ya leke ya ele yɔ o eye nutsu ma atsitre elabena enye bena ame dɔdoa amegã popo me ye doe ɖo ɖa eye akplɔ ame dɔdɔ ma ɖo eye wòava yi ge ɖe kpekpe ame kpekpea alo amegã ma gbɔ nu ka gbɔm mele na mi o azɔ ne Yesu le ame yɔm egbea ele dziƒo ekpatse le dziƒo eye ele fofo la ƒe nuɖusi me fifi la le dziƒo eye edɔ mi edɔ pastor eye edɔ mi eye egblɔ be yi ne na yɔe ve nam yi na yɔ nyɔnua ve nam eye me va le fiasi ya menye ame yi ke le yɔ mɔ lo nye ame yɔyɔ kome ame dɔdɔ kome nye eye mɔnya kakala me nye eye me le gblɔ be Yesu Kristo nusɛtɔa Yesu Kristo de la Yesu yi ke nye dɔyɔla Yesu yi ke nye gaɖela ele yɔ lo eye ne me gblɔ na wa me ganɔ nye akpɔ enu anɔ gbɔgblɔ bena ame nutsu ya me dzesi yeƒe ŋkɔ ya enye ame aleketɔ menye ye o lo va Yesu le yɔ le fiasi ya me be Yesu le yɔ le fiasi ya ewo yi ke le to dzi le radio agbɔ ewo yi ke le aƒea me nye menya o va Yesu ya nya o esi ne le radio agbɔ eye ne le gbenye sem ne le to dzi nya nye menya o nye me dzesi o va Yesu ya dzesi o eye Yesu ya ele zã mɔnya kakala ele zã pastor be wòagblɔ nɔ be amegã aƒetɔ aƒenɔ ɖekakpui ɖetugbui nutsu nyɔnu Yesu le yɔ lo Yesu yɔ wa le dza titre eye na titre eye na kɔ asiwo dzi eye na sɔ wo dzi fiasi ya ana Yesu eye ne le tɔ na yɔyɔa ne le ɖo yɔyɔa ŋutia atsɔ nu vɔ wo ke o eye aɖe agbe o o gblɔ be eyɔwo Yesu yɔwo vɛ eye ebe de mi ka ɖe dzi be mawɔe na mia kpukpui blatɔvɔtɔ wogblɔ ne bena aƒetɔ bena míaƒe nukuwo na ʋu bena míaƒe nukuwo na ʋu kpukpui blatɔvɔ ne eye Yesu ƒe dɔme trɔ ɖe wo nu yenye enu yi dim wole tututu dɔmetɔtrɔ nublanuikpɔkpɔ Mawu ƒe lɔlɔ yi ke ɖi tso dziƒo eye yeƒe lɔlɔ ma eye ɖena mi yeƒe lɔlɔ ye nana mi xɔxɔ yeƒe lɔlɔ ma ye yɔna dɔ mi yeƒe lɔlɔ ma eye ɖena vevesese adzo eye ɖena dɔléle kpakple xaxa da le míaƒe ŋutilã me eye eƒe dɔme trɔ ɖe wo ŋuti eye wòde asi woƒe nukuwo nu eye enumake wokpɔ nu eye wodze eyome leke wodze Yesu yome le nuwua wole kpɔ nu vɔ woƒe dɔyɔyɔa su wosi vɔ eye wogblɔ be o ehia bubuwo gale míaƒe agbe me nenye be ete ŋu wɔ ya na mía ne me kplɔe ɖo ne me fɛ nyemagana adzɔge ne o míakplɔe ɖo ale gbegbe bena ehia sia hia yi ke ava míaƒe agbe me ehia yiwo katã le míaƒe luʋɔ me míaƒe gbɔgbɔ me le míaƒe ŋutilã me le míaƒe ƒome me ewɔ gbãtɔa na mí eye míele kpɔ nua geɖe gagbɔtɔ le esi eye wòawɔ geɖe agatso Yesu gbɔ na mí nukunu ɖeka ma tso Yesu gbɔ va na mí eye wole gblɔ be o nukunu geɖe gale si nukunu geɖe gale Yesu si nukunu gbãtɔ ma tso egbɔ va na mía esi ne va Yesu gbɔ eye Yesu tsɔ nu vɔ wo ke o eye Yesu na wo dɔyɔyɔ ele dzi be na titre le Mawu ƒe nudzraɖoƒe ɖe me nukunu ma ɖeka eli o nukunu geɖe wo eli eye ame sia ame ke la va axɔ etɔ eye anutia wokplɔ Yesu ɖo nya ma dze Yesu yome gblɔ be nye la ma dze Yesu yome eti le dza o ŋdɔkusu le ve o makplɔ Yesu ɖo le dume o le dugame o alo kɔƒe me o ma dze Yesu yome le nye dɔwɔƒe le teƒe sia teƒe manɔ Yesu yome eye ne le nɔ Yesu yome wo hiãwo katã yi ke le agbe mea Yesu aɖo wo ŋuti na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me
manifold yepe mercy nublani for kpɔkpɔ na dɔnɔwo pe hayahaya eye evelia yenye yepe nublani yepe koko popo pe nublani kpɔkpɔ hena aboyomowo pe katutu yepe koko popo yepe afulele pe nublani kpɔkpɔ yepe afulele pe nublani kpɔkpɔ ameyike note le fofo la pe nu dusime le dipo yepe nublani kpɔkpɔ eye ele pokoko ele le afu ameyike le teope le fofo la pe nukume eye ne le denugble tsonuti ne le denugble denti eye ne dogbe dane eye ne va egbɔ eye ne gblɔbe ewo yenye nye avulela ewo yenye nye sitsope eye mexɔ diose eye nye mexɔ ame bubu aɖeke dzi so yesu meɖo dzi ɖe ŋuti o eye nye meɖo dzi ɖe ame bubu aɖeke ŋuti o yesu woe nye nye avulela ewoe nye nye avulela le fiesi ya yesu atu kawo yesu aɖe gawo tso aboyo alo kluvi nyenye me mina miakpɔ timoto ƒe agbalẽ gbãtɔ tave maxle tso kpukpui etɔ̃lia dzi esia enyo eye wodze le mawu ƒe nukume mawu miaɖela ƒe nukume kpukpui enelia ame si le didim be woaxɔ na wo amewo katã mawu le didim be woaxɔ na amewo katã ele dzi esia nye yeƒe didi ele dzi be amegbetɔ katã ewo yi ke le teƒe ma ewo yi ke le aƒea me ewo yi ke le fiɔsia me ewo yi ke le afi sia afi yi ke ne le mawu le dzi be amewo katã nakpɔ xɔxɔ woava nyateƒe la ƒe sidzedze la me ba nakpɔ ɖeɖe ba nakpɔ xɔxɔ eye ne kpɔ xɔxɔ vɔ la nadze yome le nyateƒea ƒe sidzedze me nyateƒea yi ke ɖena game nyateƒe yi ke nye yeƒe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nyateƒe yeƒe dzɔdzɔenyenye ƒe nyateƒe yeƒe ɖeɖefia ƒe nyateƒe esi woɖe mi vɔ la mele dzi be yeaɖe asi mi ɖe teƒe ma amexɔkpɔwɔ gadzi vɔ no dzi vi vɔa evi nɔa enye be na mekpɔ vɔ o eye ele be wòale ti na ɖevi ma ele be wòanyi ɖevi ma eye vinɔa ana nunya ɖevi ma nunya sɔku ɖo mawu ƒe xexe yi ke me ye ɖevia va afia nui eye wòatui ɖo afia nui ane tutu ɖo so vinɔ yi ke dzivia eɖo la nye bena eɖo la dzesi nyateƒea mawu ƒe nyateƒea eɖo la sunyasi esi ne xɔ gbɔgadzi to mawu ƒe gbɔgbɔ me eye sɔ ye dzia ne kpɔ ɖeɖe ke ehia bena nazɔ gbagbe aƒetɔa nayi gbagbe aƒetɔa ava ge ɖe nyateƒea ƒe sidzedze me mina ne miakpɔ kpukpui atɔ̃lia elabena mawu ɖeka kple avuléla ɖeka si le mawu kple amewo dome si nye ame Kristo Yesu la ko eli kpukpui adelia egblɔ na mi bena ame si tsɔ eɖokui na abe fexexe ɖe amewo katã ɖe tawò ɖe tanye ɖe ame siwo le to dzi ame yiwo le gbɔnye ame yiwo le teƒe sia teƒe etsɔ etɔ ɖokui xe na abe fexexe ɖe amewo katã ta la ene si nye daseɖiɖi le ye ŋutɔ ƒe eyiyi Efesotɔwo ta ve maxli tso kpukpui gbãtɔ eye wogbɔ agbe miawo hã ede agbe mia me efɔ mi ɖe tsitre egbugbɔ mi dzi ame siwo nye ame kukuwo le dzidadawo kple nu vɔ̃wo me eye le kpukpui velia me egblɔ be esiwo me miezɔna le tsã le xixe sia me ƒe ŋɔli le nu le yame nusẽ ƒe fia si nye gbɔgbɔ si le nu sem azɔ le visetowo me la nu le visetowo me nɔte gbɔ mi kpɔ esia ɖa nye kluviwo na etosese sã vɔ azɔa yeƒe avuléle ƒe doa yeƒe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe doa yeƒe
ferera metape doa yepe nuse yepe vosa yeva va tout kami eva tout kami le tosese pe kluvinyenyeme azon enu gbatoa yenye agbea miape agbea nye kude nu manchi nye kluvi na nade nye kluvi na nade atem anye aha alo nye kluvi na de eye mi matem ajole gbo eye kluvi nye ma ele gble miape agbe ele wumi eye miezu kluvi na enuma menono eye Kristo va igbape yepe afunlele a Kristo va eye wo tukami Kristo va eye wo demi Kristo va eye wo nabe mie kpofofo to kluvi kluvi nyenye mame nyenye kluvi na agbebada nono agbevlo nono eye amo agbebe o leke nutu ya leleko leke nyonu ya agbebada agbevlo ya lesi o enye kluvi ne eye matem adega ye todoki o mi matem adega mi adoki o apeto Yesu pe afunlele pe to yiko wo le Calvary pe achiso ganti eye va tukami eye wodekami kluvi na agbebada nono agbevlo nono azo nyenye kluvi na amewu eye mime nye gbogbomeo eye miape nupopoa enye enu amewu penu eye miape ngblejeje eye enu sianu ikemye wona enye nutilame penu eye mienye kluvi na nutila pe agbenono eye Yesu Kristo va eye wo tukami eye wo demicho nutila pe agbenono me apeto atuka olefiesia nyenye kluvi na eto mado eye esi nyenye kluvi ta obeso mojojoya eye to mado eto sese pe kosokoso le konami ele miape alo ele miape afo ele miape gbogbo ele miape lubo eye nyenye kluvi na to sese eye Kristo va abe avunlela ene eye Kristo globe mange kosokoso kata amen. Kristo be matuka ocho aboyo menonome matuka ocho etosesepe kluvi nyenyeme apetwa awe na ole Yesu pe nkome nyenye kluvi na nous di wowo domenyonyo elemianti yemiatima nyo dome vo esi nyenye kluvi otala ape kluvi enea mime pomo benami atuka miadoku o vo katutu va do fiansia enu yo katanye nous agbenono vondi sosome vondi edivondi emo vondi ma ikemye chona eye nu yo katanye nu vondi le agbome eye ontone nye eye nele kosokoso mame eye nele globe o nu fu awo medru na mkafiolo fu aneme yinu nua wo gbea enu vondi akude ntinye eye susu nyo le tamenam eye jiji nyo la sinye eye nu popo nyo la sinye eye nu jojro nyo la sinye fu aneme yina be mabe wo nu nua nyime wo na nu nua ikeme do be ma wo menye kluvi na nu vondi nyenye kluvi na dipopo agbenono podi le same esi me ameo me le gbo eye esi me amekpeto me la fimo apeli kawo me le tepemo hononyo me le afimo eye ame yo chodonchi wa o me le gbo ela bena vivichi me eye ne sana vivichi aso wona nu chi la penu podi eye nebe o enu ya me we eglu apa nyimaka weko nyimaka no agbeyako matema dolomo ela benenye kluvi le kluvi yenyema apetwa atuka ole melefiansia neno
And you are even kluvi nyenye mame eye ko hane kplo na amebubu gena de kluvi nyenye makeme di popo pe kluvi nyenye mame tiesi ya petwa atukao eye wo ha to lo le di popo pe agbenono ame apetwa atukao ta amesiame le fiesi ya esi ne yo apetwa penko eye na gbebe o apetwa meledi katutu medibe ma gbo gadede cho aboyo menono apetesi gbapre bekuyome le dipopo me makpo katutu cho nous vondi pe agbenono mame makpo katutu cho fon bubu you gratify yourself. wonto ne kwana doku obena ne lebe esena vivi le nademe eye ne le wonua enua buna fo bubu vana jiome ela bena wonto ne nye bena ye jagbabavu ye jagbabavu ye wepo kake Kluvinyenye ma poto la fima fiesi ya apetwa atuka okekeke esi anuchi ye wo globena esi aome nye nota amesio nye amekuko leti dada okple nouvome esi o memye zona leta le kike si amepo ngolile lenu le Yamenuse pefia signé gbogbo si le nous sommes azon le viseto melanu ekplonami le pipiton liame amesi o do me mi kataha miezon na leta amesi o me miezon na leta le miape nu ti la pe nu jojro wonu esi me mie wona nu ti la pe ta me pe lolonuola eye mie nye diku pe ocho jojome abe amemla oha ene minami akpa pupu enelia nya nywede le tepema alea ye de popo fana eye katutu fana cho aboyo ma me kluvi nyenye mame ke mawu amesi nye kesinoto nye hia mawu pe nu blanu popo amesi nye kesinoto le nu blanu popo me mawu pe nu blanu popo afana le yesu pe afulele pe do iko wota mawu sinye kesinoto le nu blanu popo mela le yepe lolo gede si o chon lo milanu chi pipe atolia egbona mi ya fi bena egbo agbemira mie kutala mie kule nouveau me voa egbo agbemi amesi onye amekuku le tidada omela ple Kristo amenu pepe wocho demi amenu fefe ma aswasi ofiasia eye ne amenu fefe ma evana aboyome alo kluvia amenu fefe ma gblode dipopo mamu amenu fefe ma gblode nu tilape agbenono mamu amenu fefe ma gblode nu podi mamu ela bena mawu yewe eye dipopoa adeo dale dipopo mame maupe amenu fefe akoko Togo eye watuka olefiasia eye echoa na no katutu ame eye le agbewo peji katamela na kpokatutu eye na no Yesu yome eye na no Yesu yome eye na no ko epe amenveve anokpe amenveve ma ikede wa akpoto ale da sie na kpode de dale Yesu penkome minami akpopupu enyilia le pupu enyilia ela bena amenveve wo cho demi to koseme me hia be mia fa iwodo akpo amenveve o me hia be mia ide yo danto sisime alo mia fa ide apulche me kafi alo mia ide Jerusalem ayide tepebu bware ko afi kenele la fi mari mo pa menveve adegbo e wa tukawo cho pluvinyenye me pluvinyenye ma ikele wofu agbo e la bena amenveve wo cho demi to koseme eye esiala mecho nyanto miame o maupe nunana e maupe nublani popo ike dicho jipo ye cho evana o dede kpakpa penunana katutu penunana agbepe jojo nyenye penunana etwe na le fiasia enye ma penunana ro denele mokpo na ma penunana mebede lele mokpo na ma penunana ma ha dede kpakpa penunana kadede penunana wa de ka chokluvi nyenye me ade ka fiasia le Yesu penkome
enu tɔlia yenye yepe amenu veve ike dziɖedzi yepe nublani kpɔkpɔ si dziɖedzi hena luʋɔ katã ƒe gbugbɔ yeye agbugbɔ wɔ yeye atrɔ agbe o eye nu yiwo katã wɔ be nu yiwo katã wɔ be agbe o luʋɔ o wo ŋutilãme enuwo do xoxo aƒetɔa awɔ o yeye eye dzɔdzɔenyenye asɔ asiwo le fiasia le Yesu ƒe ŋkɔme. Mina ne miakpɔ Psalumowo tablatɔ ƒe ɖeke Psalumowo tablatɔ ƒe ɖeke kpukpu gbãtɔ. Kpɔ nublanui nam o Mawu Mawu ƒe nublanui kpɔkpɔ me ko enuwo katã tona va na lo. Mawu ƒe nublanui kpɔkpɔ gãtɔ Mawu ƒe Yesu ƒe Yesu ƒe avulele ƒe nublanui kpɔkpɔ eye nublanui kpɔkpɔ yi ke dziɖedzi eye Mawu audi yeƒe amenuveve yi ke gbugbɔ na me yeye na luʋɔwo katã. Kpɔ nye nublanui Mawu ve nunye kpikpitɔlia le fekpe me Mawu ve nunye kplɔ be Mawu ve nunye gagblẽ ke Mawu ve nunye ame ɖewo va na Mawu gbɔ yewo gblɔna be míewɔ nu vɔ̃ bena ve mía nu ve xixia nu o kpɔtɔ le gbedoɖadzi ma lo wole gblɔ be mie katã ti kɔ le mía wum natsi ame sia ame le anyigba dzi eye wole gblɔ be eye nana gbɔɖe me ame sia ame le xexea me mekpɔtɔ nubiabia o mekpɔtɔ nubiabia ele be nabia nua na wo ŋutɔ ɖokuiwo gbã ewoe nye ame yi ke le se babla yi ke me nelia kɔsɔkɔsɔ yi ke me nelia ewoe nya le ke kɔsɔkɔsɔa miawo eye ne le veve sem eye David va le gblɔ be Mawu ve nunye le wo dɔmenyonyo la nu ve nunye le wo dɔmenyonyo gbogbo la nu le wo nublanui kpɔkpɔ sɔgbɔ la nu le wo nublanui kpɔkpɔ sɔgbɔ la nu tutu nye dzidadawo ɖaa eye le kpukpui enelia me le fegbe me egblɔ be le tsi nam keŋkeŋkeŋ tso nye vodada me eye naklɔ nu nye tso nye nu vɔ̃ me. Ema ɖe ne le yɔm Mawu le nene ƒe mɔa dzi eye ne bia na wo ŋutɔ ɖokuiwo gbã aƒetɔa atsɔ nu vɔ̃wo katã ke wo. Mina miakpɔ kpukpui wi evelia le fegbe me Mawu wɔ dzidzadze aɖe nam eva Mawu gbɔ ɖe ele gblɔ be Mawu wɔ dzidzadze aɖe nam wɔ dzidzadze aɖe nam eye nade gbɔgbɔ yeye si li ke la menye eye ne le bia le fiasia Mawu magbe etoɖoɖo aƒetɔa ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ɖe enye na sɔheviwo enye na ametitiwo enye na ɖetugbiwo kpakple ɖekadzewo eye enye ŋutsu kpakple nyɔnutɔ eye enye na ame takpowo ame kɔkɔwo ame kpekpewo wo ŋutɔ ne nye be le wɔ nu vɔ̃ eye ne va aƒetɔ la gbɔ eye ne gblɔ be Mawu mehiã bena ɖe natsɔ nu vɔ̃ nyɔ akem mehiã mele dzi bena natu kam le aboyo kluvi nyenye ma me mele dzi bena ɖe gbugbɔwɔ yeye ne ge ɖe luʋɔnye me. Mina ne miakpɔ Psalumo 103 Psalumo 103 kpukpui gbãtɔ ebe luʋɔnye kafu Yehowa eye nu sia nu si le menye la mi kafu yeƒe ŋkɔ kɔkɔe la luʋɔnye kpukpui velia luʋɔnye kafu Yehowa eye megaŋlɔ yeƒe nyuiwɔwɔwo yeƒe nyuiwɔwɔwo katã be o yeƒe nyuiwɔwɔwo sɔgbɔwo megaŋlɔwo be o eye egblɔ le kpukpui tɔlia me ame si tsɔa wo vodadawo katã keawo. Esia nye nu isɔasiwo le fiasia atsɔ wo vodadawo katã ke o eye wo da gbe le wo dɔlélewo katã nu aƒetɔa atsɔ ke o eye aƒetɔa ada gbe le wo dɔlélewo katã nu na wo le Yesu ƒe ŋkɔme eye le kpukpui enelia me egblɔ bena ame si ɖea wo agbe tso gbegblẽ me eye wòtsɔa amenuveve kple nublanui kpɔkpɔ
kple nkaha kple nublanui kpɔkpɔ geɖe nublanui kpɔkpɔ geɖe bena wòana dede kpɔkpɔ bena wòana xɔxɔ bena wòana dɔyɔyɔ bena wòana gaɖeɖe le nu ka ŋuti o le yeƒe nublanui kpɔkpɔ sɔgbɔ la nu le yeƒe nublanui kpɔkpɔ le kpekpe atɔ̃lia egblɔ na mi be ame si tsɔa nu nyui ɖia ƒo na wò amegã kuku aɖi ƒo na wò le fiasi ya aɖi ƒo na wò ale gbegbe bena ale be wò ɖekakpuinyenye na gaɖo yeye me yeye wɔwɔ va ɖo na vɔ mekae yeye wɔwɔ va ɖo na o kplɔ be yeye wɔwɔ va nam tɔnye gbugbɔ gaɖo te va nam lãmesẽ va nam eye yayra yiwo katã ne hiã yayra yiwo katã ta ye Kristo do gbe ɖa ɖo le Calvary ƒe atsisoga ŋutia mekae wòava na o kplɔ be nye ɖeɖekpɔkpɔ va ɖo na o wo eyiyi la te dɔyɔyɔ va ɖo na o vɔ gaɖeɖe va ɖo vɔ aƒetɔ la agbugbɔ wɔ yeye aƒetɔ agbugbɔ ɖo o te aƒetɔ aɖe o aƒetɔ atrɔ wo agbe aƒetɔ atsɔ ʋɔnudɔdrɔ̃ tohehe nuvoa akɔe ɖa le agbo me eye aƒetɔa ana be nasɔgbe na dziƒo yiyi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina mia bɔbɔtawo eye mia mia nukuwo mina mia bɔbɔta eye mia mia nuku ne le dzi ɖeɖekpɔkpɔ ya ne le dzi bena ɖe yakpɔ katutu tso kluvinyenye me. All those things and your life is not as righteous. Agbewa mele dzɔdzɔe ɖe abe aleke woɖo la nɔe ne o agbewa medze Mawu nu abe aleke woɖo la nɔe ne o eye nɔtɔ ne gblɔ be awo azɔ mekpɔe ŋusẽ ɖeke mele asinye bena made gaɖokui nyo va Kristo ya ŋusẽ le esi ŋusẽ le Kristo si be wòatsɔe ke ŋusẽ le Kristo si bena wòagbugbɔm wɔ yeye ŋusẽ le Yesu si bena ɖe kɔkutsiwo katã lém ɖe kluvinyenye mea wòagba wo le tsinye eye wòatu kam na mianuku eye na bɔbɔ ta esi ne le dzi tsɔtsɔke ya esi ne le dzi ɖeɖekpɔkpɔ ya ta afi sia afi ke ne le akɔ asi wo dzi kɔ asi dzi na gbe be o aƒetɔ nye ya lo asi ne kɔ yi dzia ne le gblɔ na Yesu bena ɖe Yesu nye ya mele hiã ɖeɖekpɔkpɔ ya mele hiã nu vɔ ƒe ɖeɖe ɖa le ame ƒe agbe me bena ɖe na ɖe nu vɔ nye ƒe agbɔwo katã ɖa eye na ɖe nu mɔ ɖa le agbe nye dzi bena ma vo eye gaƒoƒoa ye nye si eyi ya nye si eye ne le kɔ asiwo dzi le teƒe yi ke ne lea tafla tielo na tsitre elabena fifi ye Kristo ƒe ɖeɖekpɔkpɔa Kristo ƒe fexexe ɖa me ta yeƒe xɔxɔa egbɔna na wo eye ne kɔ asi dzia tsitre Yesu le yɔ wo lo Yesu le yɔ wo eye Yesu le gblɔ be tsitre va gbɔnye medzi be matsɔ nu vɔ wo ke o medzi be maɖe o medzi be matrɔ agbe o medzi be ɖe kɔsɔkɔsɔ ma yi ke le wo le kluvinyenye mea magba kɔsɔkɔsɔ ma matsoe nu vɔ be kɔsɔkɔsɔ ma matsoe kɔ asi wo dzi wo ya Mawu ne yira wo kaka Mawu ne yira wo ke le radioa gbɔ ye ne le wɔ pɛpɛpɛ abale ke me le gblɔm nenea Mawu ne yira wo wontɔ woe nye teƒe sia teƒe ke ne le wontɔ ne nye le adzame le xɔwame le xɔgãwame enu yi ne wɔna tsɔtsi yi ke me ne le ha yi ke me ne le wontɔ ne nyanu yi ne wɔna kɔ asi wa yi dzi eye nagbɔ be Mawu nye si Yehowa nye si mele dzi xɔxɔ mele dzi ɖeɖekpɔkpɔ mele dzi gbugbɔwɔ yeye kɔ asi wa yi dzi eye na tsitre eye ma do gbe ɖa kpe ɖe ŋuti wo azɔ fofo le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ la me me do gbe ɖa le ame sia me yi ke le ɖo wo yɔyɔa ŋuti pipi la aƒetɔ me do gbe ɖa be natsɔe ake wo le Yesu ƒe ŋkɔ me eye me do gbe ɖa be natsɔ woƒe nu vɔwo katã ayie na lɔ woƒe nu vɔwo katã da le woƒe agbe me eye natsɔe aƒu gbe ɖe Mawu ƒe nuŋlɔbe ƒe atsiaƒua me bena magaɖo ŋku woƒe nu vɔ mɔ dometɔ ɖeke dzi ke o eye nu vɔ ma magagbɔ va wo gbɔ ke o eye nagbã naŋe nu vɔ ƒe ŋusẽ ɖa le woƒe agbe dzi eye naɖe nu vɔ ƒe ɖiƒoƒo ɖa le woƒe agbe me aƒetɔ tsɔ woƒe nu vɔwo ke wo tsɔe ke wo eye naɖe wo nana wo agbe yeye le Kristo me to fiesi ya dzi gɔ hã le Yesu ƒe ŋkɔ me
eye wo gbogbo ne to da sedidi le wo pe jime bena nouveau wa otweke o agbe wa etrosia eye gbogbo kokko ne no dida se no bena apeto apo kokoso asi o eye na nawo amenveve bena wa je Kristo yome eye wa kpo Kristo do cho azonji soyina eye wo de papa pe jijo wo de papa pe nu chifafa eye de papa pe jidudu twa na wo do to de sia de le Yesu pen come nie de akpe na apeto ela bena mie nyebele tonami le Yesu pen come ye mie dogbe dale amen mawu ne yirawo novio honye poto no chitrenu mega gbonu anyi o eye esi ama hoyi fun na o alo me kapo mo vi wa ye konato ye na ngron ko o ple ko ikemenele ba ple kapo mo jesi wa na ngre achodede blase ke voton na de ko ple ne blaton voni mebe me ga gbonu anyi o enu na wa ye konye be na cho alo me kapo mo vi wa choe ewoyi wo lekepe afọdedia ene cho agbo na Kristo nuti fafa gere agbo me de popope nukunua ye ma famele agbo me eye wonto ne nyebe Yesu yoyi eye ne nyebe ye tona Yesu pe yoyo enu na wo azon ye nyebe na anglonko na so alome kapomoa na ngonko ple ko ikemenele e doy ne wona kapomo jesiwa na tue adode blase ke voton na ngoe la nye message ye na nglo achodode blase ke voton na de ke oplene blaton voni la bena donc kwezilo nuko agbato yike Yesu dagbelo wonchi vo yike Yesu nabo tonu popo voa bibla gbobe o je yome ela bena onye bena neten wo gbato ana yoa nukunu gede gakpoto le gbo e ata o je Yesu yome jeji anchi Yesu yome jeji ape vevienya e ya nchi wo le bena na nglonko bakple kapo mo jesi wa ple ko imenelia na ngule atema awe abe message ne eye na tue adode blase ke voton na de ko plene blaton voni bena wa kpere nchi o na je Yesu yome alebe no kunu bato ma ikene hoa na gawa no kpoto ho ano bubu ho ela bena ehia gede la mekpoto pa gbeme va Yesu ya ndodo kata legbo eye nele no yome a na no kpo ndodo kata eye anuchi ikene kwa siji eye ne wesi ato jime bena maupenu blani popo ne degai maupenu blani popo ne tukai cho nouveau pe kluvinyenyeme eye shesi ya ewe na o edo cho nouveau pe kluvinyenyeme nouveau pe kosokoso cho nouveau pe kokuchia o gbeda la gboji eye ne kpoka tutu ane suma uvi vraiment ne suma uvi ma uvi chofonua chokapomoa eye na nglonko bakple koimenele bakple kapomo jesiwa eye na tue our message alo na tema UFA agbobena nyanye matema nglo message eye tamele yo bena de mele ko ya lekeme oyo na mbe aleke kapomo jesi ya eye na tue agboro nenema eye wa pede nuchio au télévision me katepe kenele semia penko elevevie eyi ne dogbe adavo blekwose e ne kwa Yesu jise Yesu yo me pastor yo Yesu yo eye ne to Yesu ne tona Yesu ne tona e ata elebe na jesi nyatepia pesi jeje ye nchie welhia bena na nglonko bakple koimenele bakple kapomo jesiwa blase que voton nade ko plene blaton voni 93 04 38 ne le wesia akperenchiu e gbejojorao ayeji letao be na no Kristo yome eye na je Kristo yome le molaji eye ye pa menvevea agbango de agboji eye ne le wesia voa
Mon pas me agblé, pasteur blé, le monya me bena. Ei me tia lava to jaja. Ei me nukunu pe tia to jaja. Majo. Ei gbe to jura pe game adua. Ma ya lo me anu alon domu. Ma pote agbajo. Ma va iti so dopio. E ata gbe to jura pe yenye sia. Gbe do dora pe yenye sia. E ye fiesi ya le akayo kata orlemea. Na pe bena ma wu pe nu blani popo. Ye jiye e nwa ozon avana. E ata to gbe do dora ji. Yesu ponu blani nam. Yesu venunye. Yesu venunye. Nogli dom no honame yom to jipo dogli bena de jipo honame oh jipo honame jipo ahonao jipo ahonao dogli yo honame to jipo dogli yo honame to jipo me kakpo do ko be nyame de na soleme o nyame nana enu olia o nyame ina chocha sa ho o nya me kakpo do ko ne ma agbande le tio ha de le tio dogli yo jipo penu blani popo be jipo ponu blani nam. Oh Yesu le gbedom da le tanye, Yesu le nyahomde akonam, Yesu. Togbera bena jipo ne veyenu, jipo ne kponu blani na e. Eye nu blani popo ato jipo avanao. Nu blani popo ato jipo avanao. Gede gbedodorame. Yesu le bia onyare kara, ebe de le kare jibe matema wenawa. Afo ma ike gbe azoli zozo. Ye alowa chide ne ma nkuvi wa gbe ade. Yesu le bia be matema wea. Blebe Yesu la tema wenam blene. Bono Yesu menye benu selasio menye benu tete lasio be na we menye benu selasio Yesu Lord tolele atoda agbenyeme Yesu Lord bojo adale agbenyeme agbenegere afonyeme agbenegere alonyeme agbenegere nukuvinyeme agbenegere vigidonyeme agbenegere pomeamenam Yesu panu blanyina nyepome adogbera eye mau penu blani popo akanuchio le tepe ne le gere gbedodorame be apeto ne mela sid de gele nuchiolo ne gbede konairam ne gbede konayodom ne gbede konatukam ne le tukama kafi madasilencho ne le tukama kafi madasilencho Yesu tukam dogbeda gede gbedodorame takpepe ya ikele me fama ma wule nukuno wom ela megbeto pa gbetrom ele to lelo demda eyata menye lipore kemele ma wunti na yepe nsia pesodedo ne we ya ne demoneko dogbera David village gbanyo no blani obe amedo le mohem na amedo nuko agbato le ji o le dole Yesu ye amedo va le mohem na obe kwa misirodui nene ma do ike wom ne la pa ma le mohem na fifi na me gato gbero ele mohem na fifi na me gato gbero voa o wel nyanu ike kosokoso ale ike kosokoso akamoso bra wale ke kale duo ye ne le seveve awenya e ata dogli yo apeto be apeto konye nu blanu la Yesu konye nu blanu lo David village konye nu blanu amole dorantolo amole pe adom dantoko amole dorako ocha gereme duira ne le duira kle hosia da sedidi la ba klero da sedidi le duira kaka duira voa e da sedidi aswasio ma usiamina yepe dollar le gbegbe ma uso a Mississippi gbadro na yepe dotola le gbegbe e ata dogbera Ezakpatoa mautoji yirami nkeke velia mautoji yirami eye egbe yele nkeke tonlia nkeke tohe yenyegbe ezatohe de yenyegbe eya ta top igbe dogbera nukunu wa jemovo nukunu wa lemovo elemo gbonagbo elemo gbona wela no gbe nye ya nukunu nyeva nukunu nye wezo nye doyo wezo nye gadede wezo dogbera Maupa mea etrogbona pastor ya trova sadea eye wa dogbera dogbere siadechi lift up your hand very well dogbera novi no gbe dodorame dogbera mau ponu blanyinam mau nye ponu blanyinam o Yesu tanye ne kurue Yesu nye dolelo ta ye ne
deta ne deta nye tɔlele eye ne drowo dzo nye vevesese wa ne deta wote eye ne kɔkɔ dzo Yesu ne wɔ dɔ ya le ta nye le Calvary pe atiso ganti eya ta woku le atiso ganti aye pe vi de ne ge agbenye me eku ne ku le atiso ganti aye pe vi de ne ge agbenye me Yesu pe ku pe vi de ye ma biam ne le vi de awe ma ye nye lamese ye nye haya ye nye katutu gadede pɔpɔ fɔ ka le nyama o ye le nyama viwa o le nyama pome o le tsaka kpatawa ya kpatawa mete le nɔ yin kpo mete le liko do gbeda na yɔ nublanyi kpɔkpɔ be o dzipo xɔnam o Mawu nye xɔnam Yesu xɔnam Yesu kpɔ nublanyi nam. Akpɔ nublanyi na o ewe gbedora le wɔ nyi de ntɔ le wɔ nyi de duira nɔdom do gbera ne le duira zaria mɔpa me agbɔna mɔpa me atrɔva pastor aga trɔva eye wa do gbeda le miata ado gbeda eye Mawu ade agbamada le dzi o kɔkuti ma ne ŋedzo afɔma yi ko sɔ tsɔnku vi oji be maga kpɔ nu o nuku agbatɔ kpɔ nu le bibla me mi xlẽ kpekpe nuku agbatɔ kpɔ nu Yesu ma ye nye yama ke tsɔ iva yi egbe sɔ yi de mavɔ metrɔ o ekpɔtɔ le nukunu wɔ me egbe dogbera yayira le lala o yayira ele nɔte kpɔ o yayira le nɔte kpɔ o. On 38, Dogbera novi nogbedodo dame Dogbera. Let's prepare for it. And Yema. let's be praying for our Father in the Lord. Dogbera. Oben ku agbato iko le khemo be mi ga mi se lori a. Fifi ogbato do ri deje a. Fifi ogbato do ri deje a. O tro do ri se sire. Be o Yesu David vile. Kpɔnye nublanu. Yesu kpɔnye nublanu. Yesu kpɔnye nublanu. Okay, thank you very much. Our Father is ready now. He's coming. Pastor Sogbe. Egbonavo. Chitre la pame. Chitre le kwame. Chitre te pekenele. Chitre. Papa aweson. Praise the Lord. Kafu na Mawu. Your miracle time. Wo nukunu pe kapopo ade azon. My miracle Nye nukunu pe iya dovo. Pe iya de blela globe na de gamesuna nye nukunu a. Now, did you see those people that De received their amemo ike ho pe nu papa nkuvi gbana yo le ponu de. their problem? Onya me ko yo wo pe dolele ape nkola. Nu kadim nelebe Yesu ne wona yo. They said Eye wo globe that we might be mi akponu Yesu mi be nya akponu ye. Ewe nya me ka yo dolele ape nkola. Nu kadim nelebe Yesu ne wona yo. Kuhima ikele agbomia. Yo epe nko ne tension yo aye. Ne nkube tension ya globe nkubi be tension. Ne be afọ akpa de katutu ya ye. Ne yibe na de vimaji ya alele ya ye. Na kwa si de kaiji. Eye na so asivilia adade ku fi ke fefese si alenawa na so asivilia so dadeji le tepesi atepe ke miele hameme ya miele church pa me alo miele ape me alo miele konji miele fiose ame magazi ame fi de pepe ke miele le Africa ya America ya alo ablotia afisi afikenele asire kane iji eye na so asivilia adade afi ke tolele alenawo blonyawane blone be nkuvi nya emele nu kpomo blone be na re esro ye me kpolo de o blone be na re evi majie blonyawane blone afomea akota ya alimeya blone le ti ba foma ike popo afuane do e wa so gba pele fere e ba fo ame fe one so blene aloku khide le poto menawa ye ne le jibe ne kasi ye nchi e masia le jibe ne yodoye ne tukaye blene blonyawane blene eyi ne blene a eye To your desire
maso ekpedo ji aso fa na wo biabia aso le Yesu ben come Keep up that hand. asia ne potonoji nenema eye felia ne no afi ke dolele ale na wa fofo le Yesu Kristo penko kakolame nyenye benane mi yonu koma You never say no. megbena alo megbona o ne gbona be tututu yema eyata peto medo gbeda le amesia meta meka aleke adika le wope akpemo cho wope taji kaka so ide afokome le potome ya alo le nuti balenti ya medo gbeda be kasi wonchi eye na yoto pipila le Yesu ben come I pray, medo Lord, gbeda o apeto great be miracle, nukunu gaga supernatural miracle, nukunu wa mlima nukunu o healing, doyoyo gaga o natural amlima pe doyoyo o for everyone na who amesiame has yike yo problem wo pe dolele apenko na wo stretch forth do wo asida eye wo nukunu pe asia doeda eye na yo do le Yesu penko me mountain wo edolele peto mountain of slavery, kluvinyenye peto of infirmity, dolele pe eto standing problem. kuhi yikenye dolele va chiame pa gbeme pe kedo me desenao Togo le Yesu penko me Everyone tuka amesiame to the right, cho ameyo le toji le radio gbo center, ameyo le konji ameyo le tepe vovovo o le ope apeme o le salon ye alo va o de ka le tepe de yo le doto yo le se wo nukunu wo nu blani papape nukunu a ne desolo pa gbeme mienye bele wevo it is e va mevo le Yesu penkome me dogbedale I got my own. Brobe tonya swasiye. God, Brobe mele tonya. I got Brobe my de tonya own. swasiye. Check up. Dodo when ki o you po. have the problem before Dodo the ki o problem po. is Afi gone. kuhia le na sa. Kuhia ya jovo. Eye nu imete wona chawa. You are there. Ne Now you eto can hear ku na osa your aso anele nu senfo. Ne nu ku egba na osa lele nu pomfo. Ne le kpli boy sa na tema chitre na so asonli. Eye nenyi be efu to la menti efu le podome ku podome pe dolele de ya. Ememe pe dolele de ya. A dolele ma jovo. Le Yesu pe come. Dodo ki o po. Dodo ki o po. Na dodo ki o po. Ela pena apetola wevo. Apetola tukao, apetola degao, apetola yoto, nukunu de ma pomelencho, nukunu gande, nukunu pekpere, doyoyo gande, maunu so katatoa, edoto yepe dola pe bedodora, eye emli kuki wa joda le agbome, meka efene ne kuki ma no agbomo, kuki ma ejo, we ade kona doro ki okpoko. Dodo ki opoko nukunu wa ema do bogo ele gbo do ki opo eye wonto na pe novio enu imo wo na tauri we ela bena maunu so katatoa to yepe gbogbojia ele so demvo ele do won fipila ele do won vo do ki opo le tepe kenere le ponu kunua na so kapomoa eye na yo blase ke voton na de ko plene blaton vonyi allo blase ke vofe blaton vofe na de ko ple ade iko agbo le français be da 92 32 06 92 32 00 The power of God. Mau penusaya ele otukai eye nukunu le vame le tepe bovovo amole ge ole yovo ole di da se ole ngope da se di oroda da se di wakafu mawu. My name is Dr. Nkonye yenye dokita emenye Beside me is brother eye Babalola odo from novi Nola Babalola District, Rodam. State.
the Lord marvelously visited him. In the past 6 years, he's been suffering from an undiagnosed ailment that I describe as pain in the chest, coughing, restlessness, that needed to be taken to a clinic. He's been to several hospitals and diagnosed. And each time he had to go back to pray. In obedience to orders to pray, he lifts his hand, lays on his chest, until this index global prophet, very first day, when I heard that Niger State. So the pastor prayed very softly. Pastor Dog He lifted his hand for prayer, and by the time he got home, miraculously, so I just felt like sneezing. He sneezed, and a worm-like object came out from his nostril. Close observation was an open manifestation. So most likely, he's gotten this when he was working as a farmer in Nigeria local government years before he relocated to Ado. This miraculous intervention, as a medical science could not pick it. He did X-ray, did some tests, no diagnosis. But here, God miraculously diagnosed it and killed him. Let's hear from him. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore tí Ọlọ́run ṣe fún nínú ayé mi pàápàá jùlọ láti kan bí ọdún mẹ́fà sẹ́yìn. Orúkọ mi ni Babalọ́lá Olúbùnmi. Láti kan bí ọdún mẹ́fà sẹ́yìn mo ti ń kojú ìṣòro àyà dídùn nínú ọkàn, nínú ẹ̀dọ̀. Gbogbo àwọn system mi máa ń dàrú. Àmì ọmọ nǹkan tó ń gé mi jẹ nínú. So lọ́gán mo sáà lọ sí oríṣiríṣi hospital tí ó jẹ́ pé mo ti ná kóògùn fún mi tí wọ́n ṣe bẹ̀ẹ̀ tí kìnìyàn bá ti bẹ̀rẹ̀ mo máa ń rẹ̀ mí láti inú ni. Mi ò ní lè ṣe nǹkan kan. So ní òru ìjẹta nígbà tí program yìí bẹ̀rẹ̀, gbogbo ìgbà tí program bá ti bẹ̀rẹ̀ ni mo máa ń attend tí mo á gbọ́wọ́ lébi tí ó dùn mí. Bẹ̀ẹ̀ ní ti ìjẹta yìí tá bẹ̀rẹ̀ first day mo tètè dé mo sá attend program yẹn bó ṣe bẹ̀rẹ̀ tí bàbá bẹ̀rẹ̀ prayer bó ṣe gbàdúrà báyìí mo gbọ́wọ́ sókè pé ìwọ Ọlọ́run láti orin orí mi tí àfẹ́lẹ́sẹ̀ mo fẹ́ kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀ ní o pé mo fẹ́ rí ìyanu, mo fẹ́ rí ọwọ́ agbára Ọlọ́run ní ayé mi. So ìgbà tó wá parí mi ò rí nǹkan kan. Wọ́n sáà nìkan yẹ̀ wò, mo sáà fi gbàgbọ́ gbé because àdúrà tí bàbá gbà gan kò ju ìṣẹ́jú mélòó kan. Mo wá wò pé ó dẹ̀ kí bàbá gbàdúrà pẹ́ ju eléyìí lọ. So mo ṣe wá jáde nìyẹn. By the time máa fi délé, mo wá jẹun, mo ṣe jẹun nìyẹn. Mo wá meditate lérí àwọn nǹkan tí mo ti kọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn. So mo wá ń sín léraléra, mo wúkọ́. Àwọn ọmọ mi rò pé oúnjẹ tí mo jẹ ni wọ́n ṣe lọ gbómi wá nìyẹn. Mo wá ní kì í ṣe omi, wọ́n ṣe gbómi sílẹ̀ ni mo sá jáde. Bàtà ni màá fi fọn imú jáde báyìí, kòkòrò ńlá kankan jáde láti imú mi ni. Mo wá ní kọ́ ọmọ mi má bọ̀. Ó kọ́kọ́ rí bí ó kọ́kọ́ sákù ló bá bẹ̀ sí ń tú ló rìn lọ́wọ́ mi. Mo wá ní kó wá wo kíní wọ́n bá mi yá. Mo ní kàn ya kòkòrò yẹn bọ́n ṣe yá jáde nìyẹn. So láti ìgbà tí kíní yẹn ti jáde lára mi bí ìgbà tí wọ́n gbé iná kúrò lára mi, ara mi wá tutù. Mo wá ní àlàáfíà láti inú orí mi dá tẹ́lẹ̀sẹ̀, kò sí nǹkan tó ṣe mí, àyà yẹn ò dùn mí láti títí di bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mi ò gbúrò ẹ̀ mọ́. Praise the Lord. Miraculous intervention. We return to the state of Praise the Lord. Great things are happening everywhere. Your miracle is here. The Almighty God has touched you with power. He has touched you and given you a miracle. Take up what you see. What God has done, to my life. Blessé que va ton, n'a de couple blat ton venu. Et mon papa sa soubina au chana dit assez na kafuma ou encore. Dans ce pays, amielé, et maou potole doom, et maou odogangan le amope agbeme te pe vuvu, et wuta maou kasincho et maou yodonao, maou yepe nukunu dele agbome, et atana yo, blase que votre nade couple ne blaton voni, et na dida se a kafu maou punko, kukima megalagbomo, hahama megalio, tolele ma megalio. Agbama ine drop geronye si agbama megalio ela bena mawu wene bobuere e wene bobue e deneda bobuere
eye wo we na le fiancia eta na yo brasier que votre na ko kple ne blat tonvoni 93 04 38 38 eye na dira se akafuma wa do mo pon korechi amole yo cho te pe vovo o le mlope da se di do da to mon vovo ji whatsapp allo message allo le yo o le mle roda e ne ma ke o le be otan ikene le toji ye ma upe nukunu penusia e wo dollar agbome eye ne kpodo yo ne kpo totro gere pa gbeme yo eye na dida se da seri di pe eye nyesia eye kpoto na do dodo ki opo mega ti kan na o de mega tenchi o dodo ki opo eye mau pe nu kunu pe nu sia akanchi o e kanchi over eye doyo you avado over dodo ki opo be ki mai le so zona zoli aso madari e na zo azoli ponu hunku eye na ponu ne la me agbo etoku ne ponpone mo pona nu Sunday fien be papa ponu yada novi po yada Daniel ponu yada eye ela po e wa gbo be o nde male kofiam e ayo nu apun kona ela be na ma wu yo done eye apatapata na yo eye na dida se akafuma wo ado mo opun koreji eye mi akpo dijo perenchi o mauga ewo nukunu gaga le mi apa gbome oyo Yesu penko ya nukunu jona ko Yesu penko ape yoyo yu kasia nukunu vaname apetwa ewo nukunu ga la gbome amen check up mebe amen come forward do ki opo eye na yo eye na didase the glory of God. The Lord has done great things in your life. Apetwa wonu gan la gbome e wonu kaku enu gangan le agbome are connected online. Eye wo ike le radio adi e wo ike le radio gbo wo ike le ape amemi le church pa me enu ike mawu wo le agbome a yo eye na didase praise the Lord. Kafu na mawu check up do ki opo nukunu gangan doyoyo gangan mawu tuka ye penuse nu ike dokita make mapo ye mawulo and when you see it come out and give your testimony now and today dase fifila I want to celebrate you. Yo na di dase the world will celebrate Jesus in you. We have a testimony from Bayelsa now. We are going online. Bayelsa brings us this testimony live. Praise the Lord. I am Pastor Japhet Isiri of Bayelsa State, Nigeria. I'm of Deeper Life Bible Church. For about 12 years, 2010 to 2022, 12 years. Kaka sova And since then, I've been going for medication in the FMC hospital, last Pastor. Amen. Pastor, eto gbera kaka amen na mi gbonko mo foto yoyoro fifi amatema ya taroji agbo maunya eye matrodo kunye abobo atitiri matema chikpo ajompi. Next we take you to Kano State, Northern Nigeria. Da sedidi bucho Kano State, Kano miakwe miase. I want to thank God for what God has done. Mejibe ma da pena maule enu ike mawole agbenyeme. Mejibe ma da pena mawu bena enam agbe enu ike mawu wo le Dutoƒo Mawu kaka ike nye wo va ike nye jirudu penu sen novio. I was having
challenge is in my eyes. Nye Over 4 nye years nukuo now. pe ele eva le dolele va nkojinam et puis amade onye si va yi voilà du Dutoƒo Mawu kaka ke va yi amea pasteur gan eno bedomda eye I remember that I cannot read very well. In fact, I don't read ordinarily. You mete hlena nu nkwape dolele acha we be nyimeka te hlena nu and I have up to chichi ye mesana 3 glasses. elebe mano doli chichi ano doli After the prayer of the for le man of moba God, me ape gbedodo da megbe pastor pe gbedodo da megbe a me ire ape me as I reached home, e yes me ve di ape the me next day I sirika looked for my glass that I used to read. I didn't see it. So I looked for the other one. I brought that one damaged. I don't know the reason. chichi a o yike me doli a me tro e yike me lesa me be anyi me le bona de ko e ye me so keke mu I said, what is happening? me be onu kale jo So I didn't know that God wants me nyime to nye be na de ma wo le jibe ma do ru kunye po ne ma so kpora be e yo do na mu me nya be na an attack. So one day I summoned courage by reading my, me I do just ti brought pora my du kunye Bible e me so to read. ye bibla be ma As khre I was reading the Bible, e yi me it was clear. o enu me ko na ye mele bahlem ye mele ko jijo la bena mawu yo donam ela bena dika e agbade nto wonyinam matim aya pide angrobe titi ne mengrobe titi ale kwa evo ni matim agakhl bibla church ye he will read Bible far and near and look at his age. me na pastor eti hope ke o homa voa e na bibla me dona kankan me dona titi e bam na nyanye meti o yeko titi esia yi ka fi matem akhlenu voa fifia matem akhlenu we e ya ntie meje ma dagbe na ma wulenu ke ma wonam le Dutoƒo Mawu kaka ke ni wo fa yi ka fi vale ya o mfifia ye ma wonam kafu na mawu The Lord has done. Apetola ewo nuganuga o nujwaso azon nyase dase didio le tepe ke Dutoƒo Mawu kaka le me vam le tututu dase di la gbanto Praise the Lord. kafu na mawu kafu na mawu. Hey, I know say my sister they see me at Kwantagora. Ha. My name is let me talk with Hausa. Sunana Rifkatu Haruna Rebecca. Zo na ba da gaskiya zan warke haka kuma ya tabbata jiya kafan nan yana fitan ruwa yana fitan wani yauki haka sai na sa magani wata bi sai na sa bandage ban ya sa takalmi jiya sai kafa ya fara warkewa na fara tafiya zuwa nan ban je na ba da shaida ba yau sister dina ta ce mu tashi da addu'a domin yau tana son sai na gani ni ma na sa a rayuwa na yes yau sai na gani a cikin sunan Yesu an gama addu'a yanzu ga ina tare da yan uwana sai na dubi huskanta sai na ganta na ce yassa na ga huskanki sai na sake na duba wata mata ta ce wani kala ne ita na ce ita fara ne na ganta fara na koma ta ce in je wani wancan mata na dube ta ita baka ne na ce ita baka ne ido na ya fara bude ya ma bude a cikin sunan Yesu ina ce ma ubangiji na gode ubangiji Allah ya dauki daukaka ubangiji Allah ya sabanta karfin babanmu a cikin sunan Yesu. Praise the Lord. Una mawu before us here, mama
two testimonies. Number one, she has problem with her leg for many years. When she was here yesterday, actually if you look at the leg, you discover that the pus was coming out yesterday. But this very moment, everywhere is dried. Everywhere is dried. She was not able to wear her shoes or slippers, but now she's wearing it right now. I've known her for very long times when I was in Kontagora. Really, she was not seen. But now her eyes are open. Praise the Lord. We're going to try her right now. Now, now. May one. Praise the Lord. She is free. Elle nous pomme, et au deux pots, au soir le vieux fien, elle est bleue, à le vieux attend, à le vieux amené, et au soir, ma Sophie, be woman, les rassis, et les nous pomme, voiture là, mais les nous pomme, y'a pas un coup chi, mais les nous pomme, là, et ouais. Dr. Sunday. The summary of the sister that just finished testifying now is that she had been having serious health issues with her legs for about 8 years. Yesterday, and a lot of pus was coming out from the leg. But yesterday after the prayer, the journey of pus this evening, she had been having issues with her eyes. She couldn't see at all. But immediately after the prayer of the man of God this evening, the eyes opened. She couldn't see people's face, but as she came to where we are interviewing, she could see people's face, she could recognize the colors, and she could see, count the fingers just as you said I will test them. Kafu na mau. Kafuna mau. Domin nuna godiya da zan yi da al'amuran da Allah ya mani. Na yi kwanaki da dama shekaru 18 ina fama da wahala. Gani Allah yau ya kawo ni inda Allah zai cece ni. Jiya da ake addu'o'i an ce kowa ya sa hannu inda yake mashi ciwo, na sa hannu na ɗibe hannu na ji abu yana min ciwo nan har ƙasa ya sauko ban san batan shi ba. Allah ya nuna al'ajabinsa. Ubangijin Allah ina ce na gode. This woman, she's from Mariga. She has been suffering from pain on her abdomen for good 18 years. Good 18 years. After the prayer of the man of God, she laid her hands. Soyez pe asiso dado afi ke mo pe ame aglobena nya so asi dado vese se oji afi ke vese se lene eye le pedodo da megbe a edo jesi bena vese se ma ele didi kaka ba to afo me kaka ye vese se aleluwa edo le pe la me kafu na mau azon e po vese se you kata le pe la me sa pe wi nyo enye sia e po vovocho si me. Her name is Hannatu Ilia from Mariga. The woman who has mentioned her name
Novinyon noa yike yo yepe nkwa eno vese le yepe podope ndusime eye omatema de comme aleke vese siano epe winyi som kake le mope ame ape gbedododa megbele fiesia vese sian tojo le didi eye ale ike wole nya gloma de kole globe vese sia edidi kaka to afo meneve do anyigba menene le mope ame ape gbedododa megbe. That is wonderful. Ema enye nukunu enu ke mawu wona wa awe na wo chan le Yesu ben come. Amen. We will now go online for Azon more ya ide juta testimonies. emia seda sedi gere. The power of God is touching a lot of people online. Let's take it to the social media. Le juta povovo. Mia se da sedi di yike le jo novi fet kochuku bo ebena no nye vi de tugbivi ekpo doyoyo ide konji eye dókítà o do ekpo eye o po bena le nuwa Problem persisted. Yepe kuhia ekpoto leji yim to gbabo nwa chiko ne olpoto le nwa chiko ne enwa chiko kake val esime Dutoƒo Mawu kaka leji yemope amiano kwedomna le yepe nya ke ubula be cho yepe asidaro yepe de tubiaji eye le gbedodo da megbe a de tubia yike nonu trum enonu truma enno tenu tutru eye wo blobe ya tumu eye one eti ye wono eye esi wono chi avola mega demuko mega dumuko eye cho azon so yi magica kavana fifia mega le trumo eye nututrua enote eye tolela ejo azon ya koko mi so ide kalaba Nigeria pre nyere. Praise the Lord. Wakafu Mawu. Praise the Lord. Wakafu Mawu. I am Sister Rose. Nkonyenye novi Rose. Group of districts. I am here Meva to testify bema dida se le mawu pe nuti kokwe nuti enu ike mawu nuso katatwa ewola gbenyeme ewele nyepo meme ela bena ani avifa meno kakavana pipi mejibe maglonami bena le epe akpeve kple blavere meje ton eye menodolele ame kakava dope akpeve kple blavere fodeke eye dolele manabena echacha melelo cho konji yide konji cho kon bubuji yide konji bubuji kakava na pe akpeve kple blavere fodeke lia yike le konji yike komi ya a very huge overances, that's what they call me. They don't know who Dr. Who is that? Eye dokita be meke nya memo ba meke mate ne mo e fika nyon made nyon wi ke tere I didn't know what to do. nene me va te wa don kona yema ametete ya eye nyime nyanu ke eye dokita eglo na ye srobe na de mo ma glo na lo be lo echi agbe ela be lolo elolo nalolo akpena mawu ela bena o odonam novi o mejibe ma glona mi bena edoma iko wona mfo megbere de ko ela be mopopo kata fodo eye ye ka to gede fu pepe bubume dolele pupu cho ye pe taji kaka so ide ye pe afovio me ye pe alovi de pepe agbere keme gale mu mele glona mi la bede mere me wa fun kple nu ya echo ike gbona na mo va po abe
de le jaku obe kuvo my husband say kaka va na simeye no vi esronya eglobe na ga mesulo maga odo eye mebe they say I should resume work. I will resign. I'm going to resign. I told my husband, I said, he said, wait first, just wait. Maintenant son ebe son gbonjirigbo mebe yo ebe gbonjiri eye the doctor advised me obe wa ga odolo voa obe when it is time return. I said okay. Dokita o globina joide apeme when I'm going na ga trova esi ye joina not too far. Ye pe ape a mejichi le kwanji gbo fun e ke ye trogbo na ape me I sit in order to regain my strength. Ye do la note anu anyi be na nu sia ne trogbo va na e ka fi ne ya zon. The other one as if they tie a block to it. My brethren, God himself knows what I pass through. Mawunto nya nu imetom ye no le imame kakava na esime ye atomo ayire apeme a ye le globe ne voa gale kaka jiji pecha ha ye matema blanc ame ale atomo mawu pere nchinyelo mawu pere nchinyelo mawu pere nchinyelo mawu pere nchi high blood pressure. My leg is in numbness. Tension va yi jinae. I don't know whatever thing it was called. You me ganya nuka tututu ye le ji mo va mo pere nchi novio le keke magia August Crusade Dutoƒo Mawu kaka nke mi wole jinu enyili ame eye pastor globena novi basi va di dase e globena ye penu chila kata menye yeto Mawu yodona ebe yo ne mawu kasia me manchi wo poto yo ye cha ya poto yo e anchi ye cha chite ye be me cha me do akoto me do akoto nye e ye me kasi afonye e ye me le kasi nu china me kasi ipodo me kasi te perepepe afisi afi ebe ne fefese si adojia ye magate ma denuglo ye magate ma ponupo ye me ganya na de ko ela bena avi ye fana ela bena ewuye e ye le keke magia mawu pede Mawu yodoy mawu kasi yenchi eye agbegede yeme eye obena kwasi so dade te peike veve sociale yebe ye so ye pe asia so dina sale nu chilaji adere taji adere podoji adere akota kakavana si me mawu yodonai nelele toji ye ku hidele agbojire yo mawula mawu akpede nu chi o mawu akpede miabe pastor nchi eye Dutoƒo Mawu kakaya anoji eye manoto nous sende pepe ke ahwava de dodo ya ntia dodo ya manote gbedo le Yesu Fréquence sera me blobe amen mi pomda nye ya le chikpo mi pomda Joy everywhere because le of the power of God. Le mawu penu sen ike le wonu tete kata nu tete kata pe mawu wakafu mawu mighty nous sen kunu ganga ojo mawu nu so kata to ape nu seme esi draw the curtain for tonight. We are going to listen to the orchestra, then we round up. But then before then, don't forget, tomorrow, Sunday, we are going to have a special Sunday worship service right here at this venue. More visitation from the Lord. And He will bless you. As you go, the Lord will bless you. Your miracle will follow you in the mighty name of Jesus.
Amen. Stand up as we Amesia close mene with the word of prayer chitrine now. mia apoeta Will you gbakple appreciate the gbedodora. Lord? Dakpe Will na you mau. say thank you, Lord, Na tona for mau be great and mighty things He has done? akpelo. Le nuka Yes, in spite nuka of yo the mau. rain, To gbobe heaven tita came le down. tepe The ike glory olea. of God came down. Mau Mighty didi eye mau miracles penu took chikokwe place. didi eye Let's nukunu appreciate the ganga Lord. Let's ovame. thank the Lord. Dakpe na Let's mau chitri glorify eye the na Lord. dakpe na mau na son In chikokwe na Jesus' mau le name we Yesu pe pray. kome mie do kwedale. Almighty Mau Father, nuso katato ikenye miato. Almighty God, Mau nuso you have done katato. it again. Ewe ga weke We have fiesia. had the privilege of experiencing your touch and your power Bena wo nuse in all kamyanchi. our Le miape locations tepe fufufu. scattered all over Ikemye Nigeria kaka and le all kika over me the kodo le continents Togo of be the world. chukwa me kata Thank le you for kika me kodo visiting akpe every one bena of your nesra people mia who dometo connected de sia de via po the ame social yo media. taka Thank yo you for no the katacha me le mon miraculous vovoji visitation. akpe na o le And o those you ame have sasra saved. kwa nukunu We toeta are e praying, ame yo kata Almighty God, jeto that apeto the ma people unu you so have kata to saved, mi le dog beda bena ame yo their po de dia na experiences de will wo remain eye wo permanent pe nu me to in to the ma iko mighty name wola of ne poto Jesus. ti anyi na oda le Those Yesu who pe ko have se silame testified eye ame yo and those di who are dase yet to eye testify, gbakple ame we yo ask that, gajaba di Lord, dase their apeto mi le miracles will do gbe da remain bo wo pe nu forever. kunu ane chi As anyi your so ma people fo go me eye abe everywhere aleke wo ju kojo in the yi na world, le te pe we fufu pray your fo le kika me presence and your koto mi le do power gbe da be na will wo go ame with gbono your no pe wo people, nu se ne so will pe wo be ju with ko your eye people, wo ame will gbono keep no pe wo and nu se ne protect no gbo your eye people. wo ame In the takpokpo mighty ne name wo of ti le Jesus, Yesu pe nko we kakula me pray that, eye mi Lord, do gbe da be o tomorrow apeto you are etsora going to bring us na back kplo mi here gbova early enough eye mi ano for the toju eye mi special asubo Sunday worship le service. consider gbe pe subo subo to And you ke are ikele me going vage to chola me prepare your eye servant, alea na jira our Father wo in the Lord. dola ikenye You mi will bia renew pastor his na jire strength. do na You will gbogbo wonu empower sen him. ye ne You eye will na inspire donu sen him. eye You na will give him gbode the me message eye na that the chonyala ne global alebena audience needs to hihia hear koto yike in ano order to toji be eye wa saved, sela to be wa kpo sanctified, dede eye to wa be kpo healed, kokonyenye to be wa kpo delivered, to doyoyo be wa kpo blessed gadede in the eye wa mighty kpo ya name yira of le Yesu Jesus. Kristo pe nkola me Thank you, Father, akpe because na you have apeto answered. ele abena le In do ntina mi Jesus' le Yesu pe we have nkola prayed. me mi edogbe dale amen.